Ese wigeze wibaza umuhanzi wo muri Afurika ukurikirwa n'abantu benshi cyane kuri YouTube? Ubu muziki wo muri Afurika uri kugera kure ku isi hose, kandi hari abahanzi bari gukundwa cyane ku buryo amashusho yabo ari kurebwa n'abantu miliyoni n'amamiliyoni buri munsi. Muri iyi video tugiye kukwereka urutonde rw'abahanzi 10 bo muri Afurika bafite abantu benshi babakurikira kuri YouTube. Abenshi muri bo bakomoka muri Maroc, Nigeria, Tanzania ndetse na Afurika y'Epfo. Ariko se ninde uri ku mwanya wa mbere? Kenya abahanzi bafite indirimbo zarebwe inshuro zirenga miliyoni 600, abandi bakaba bararenze miliyari y'abarebye amashusho yabo. Ntucikwe n'iyi nkuru itangaje, kanda subscribe kuri YouTube channel yanyu ya Simba TV2 kugira ngo uzajye ureba video zacu mu bande. Ku mwanya wa 10 hari umuhanzi w'umuhanga witwa Tekno, ukomoka mu gihugu cya Nigeria, akurikirwa na miliyoni 3. Azwiho kugira ijwi rye ryihariye n'ubuhanga mu gukora afrobeat. Iyi ndirimbo ye yise Pana imaze kurebwa inshuro zirenga miliyoni 218. Mwanya wa 9 hari umuhanzi ukomoka muri Afurika y'Epfo, akurikirwa na miliyoni 3.15, uzwi cyane kubera indirimbo ye Jerusalem imaze kurebwa inshuro zirenga miliyoni 650. Yafashije gukwirakwiza injyana ya house ya Afurika y'Epfo ku rwego mpuzamahanga. Ku mwanya wa 8 hari umuhanzi witwa Wizkid ukomoka mu gihugu cya Nigeria, akurikirwa na miliyoni 3.35, uzwiho cyane ku majwi ye meza no ku bufatanye n'abahanzi mpuzamahanga. Indirimbo ye yise Juru imaze kurebwa inshuro zirenga miliyoni 310. Ku mwanya wa 7 hari umuhanzi witwa Kiss Daniel ukomoka mu gihugu cya Nigeria, akaba akurikirwa n'abarenga miliyoni 3.37. Afite indirimbo zifite injyana iryoheye amatwi, harimo Buga afatanyijemo na Tekno imaze kurebwa inshuro zirenga miliyoni 245. Ku mwanya wa 6 turahasanga umuhanzi ukomeye cyane witwa Davido ukomoka mu gihugu cya Nigeria, akurikirwa n'abarenga miliyoni 4.4. Amaze imyaka irenga 10 mu muziki. Indirimbo ye yise Far ni imwe mu zikunzwe cyane, ikaba imaze kurebwa inshuro zirenga miliyoni 304. Umwanya wa 5 turahasanga umuhanzi witwa Rema, umuhanzi ukomoka mu gihugu cya Nigeria, akaba akurikirwa na miliyoni 4.8. Ni umuhanzi ukiri muto uri kuzamuka cyane, afite indirimbo ye yise Calm Down imaze kurebwa inshuro zirenga miliyoni 619, ikamugira umwe mu bahanzi bazamuka vuba cyane muri Afurika. Ku mwanya wa 4 turahasanga Burna Boy, umuhanzi ukomoka mu gihugu cya Nigeria, akurikirwa n'abarenga miliyoni 5.3. Umuhanzi watsindiye ibihembo bya Grammy, azwi cyane ku njyana ya Afrofusion. Indirimbo ye yise On The Road imaze kurebwa inshuro zirenga miliyoni 427. Mwanya wa 3 turahasanga Diamond Platinum ukomoka mu gihugu cya Tanzania, akurikirwa n'abarenga miliyoni 10. Ni umwe mu bahanzi bakomeye muri Afurika y'Iburasirazuba. Indirimbo yikunzwe cyane yise Wa afatanyije na Koffi Olomide imaze kurebwa inshuro zirenga miliyoni 175. Mwanya wa 2 turahasanga Suri King, akurikirwa n'abarenga miliyoni 10.9. Ni umuraperi w'umunya-Nigeria uzwi mu guhuza injyana ya rap, reggae na Ray. Indirimbo yikunzwe cyane ni Darida imaze kurebwa inshuro nyinshi ku isi n'abantu barenga miliyoni 314. Wa mbere turahasanga Sadira Mujared ukomoka mu gihugu cya Maroc, akurikirwa n'abarenga miliyoni 15.5. Azwi cyane mu guhuza injyana ya pop y'Abarabu n'imiziki ya Afurika. Indirimbo ye yamamaye cyane ni Rema Remu imaze kurebwa inshuro zirenga miliyari 1.1 kuri YouTube. Hari uwo twibagiwe? Twandikire muri comment uko ubibona, kandi utubwire umuhanzi ukunda cyane. Ntibikwiye kurangirira, kanda like niba iyi video yakunyuze, wibuke no gukanda subscribe kuri YouTube channel yanyu ya Simba TV2, hanyuma usangize iyi video n'abandi bakunda umuziki wa Afurika. Reka dukomeze urugendo rwo kumenya, kwidagadura no gukunda ibyiza bya Afurika hamwe na Simba TV2.